Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, saan so pagarini wa tayo si Abu Shaykhani ayap yura ngaranak na si Muhammad Makarayabani. Sumpatan tano so usaya no mga pagaritano si isa Arab pugusay nila nagi ang kitab Alimad Akhtartu Al-Manhaj As-Salafi ini surat Sheikh Al-Hilali. Paganero no to may nagtanong na si Sheikh Abu Mu'in kaya sa inyo sa betad o mga Muslim betad umma Islamiyah o rin na tiyundugan ni Sheikh Abu Dailami kaya sa inyo so As-Salaf was-Salafiyah tiyundugan ni Sheikh Abu Wafiyah kaya sa inyo so Al-Ghuraba ang tawasiran na rin yan na tiyundugan ni Sheikh Abu Ruba kaya sa inyo man so Ahlul Hadith. Sa mana to nasa kani ikalima tumagusir kano lakatan niyo si ko pandangan ang iyang kitab so na kitab yanon si ko ika 64 taman sa ika 64 siyaw sa aya bendingan nakan na so ahlus sunna wal jamaa antaw asiran anto na yung mga sifat iran tantod niya ko importante akatukawan tano sabab ko katawan tano yung hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya bagi sa mga ahlul kitab sa sobra 70 grupo uriyan niya na inalo niya na so umatiyan nakabagi sa 70 grupo apala palay no to pagkasulod sa naraka jahannam inong tabuso isa ka grupo nangiti mala di tano di pangnan sabab ko umanisar tano na ayan tapian na makalides kanya si kung naraka jahannam ilides tano Allah subhanahu wa ta'ala sa sama na to na pag-usayin tanong, anto na ay mutuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. So Sheikhul Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mialoy niyan, aya sifat ang yung mga tao at mutuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah nasiran. So, uulutan niran, kakapitan niran, so, dadabiyatan, galabak, lalan, o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agususiran na mga tao, niya katundog na so mga sahaba radiyallahu anhum. So Ahlus Sunnah wal Jamaa napudsi ko pa man na panarimayran tatarimaan nila na pinaka tito akatero na so katero Allah subhanahu wa ta'ala nagupakalalbi niran si kulang wano katero nagu ay pinaka daunan yan pinaka taralabi lalan kapit na so kapit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakalalabi nila si kulang wano pa man na kapit. Sa hindi sabat mga loksan mga pagariyang sa kagam Islam, kaya batubigiran sa Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiru iya natiyan na alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin. Wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Paligot rakan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapitiniyo. So sunatakan Abu susunat o mga al-khulafa o rashidun, al-mahdiyun, siran so Abu Bakar, so Umar, so Uthman, so Ali, Abu so Hasan ibn Ali radiyallahu anhum, sila nikmutun sa al-khulafa o rashidun. Diabalo sila na pamana, piyaguluan na nila sa mga Muslim, o yan, kaya wafat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasiran, Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kailangan na pamana, kaptan tanong sunat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusto sunatiran. So kapitiran, addu alaiha bin nawajid. Tikno Rasulullah SAW, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Pamana kapti niyo piya-piya. Tataman sa iniro pa Rasulullah SAW sa tingin na addu alaiha bin nawajid. Pamana kakba niyo. Ay na ikakabirun na so mga panasak o mga ngipin nga pinakalast. Sa lagi di ba rato pang ako adna pagagawin ka o sa nakawataw pagiging mo kalagi din ibarat naging nga bulpin na pamana sabab siya pamana di nga kabi ubar ka makuha nakakagna ka auto makakabuka na kapasakan uba so tao na ba niya nakamaagaw so pagagaw niya ka sa lagi dito so ibarat o pamana usun no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punab na ran tano barak tano mad barak tano maagaw na oriyan yan na initundog si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so suranga o sunnan niya nagyuto sa pamana bid'ah atiyan wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah
wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Kauto. Baga kami wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taplak ni wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sulang wanaping babagusi ko agama may tumala mapayag sa masulan. Sabab usulang wanaping babagusi ko agama napala palidin bid'ah. Nabapagsi ko agama. Nasulang na bid'ah nakadadagan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasulang nakadadagan na aya Koreanon na narakadjahannam. Wal'iyadu billah. Giti sabab pangaloksakan mga pagriyakan si agama Islam, importante si Muslim, matanduyan so sifat o sirang nagkakumutuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabab kung giti pa man nakapakalidas yan si pa man narakadjahannam, mapansakan si mga tao ayran sunggadin nasulalan inukitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maswatun so Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lain dukiaswat wallah subhanahu wa ta'ala si mga sahaba radiyallahu anhum. So dito kaya butugiran sa Ahlus Sunnah yung tapaman nakakaptiran si papaman na Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga Sunnah wa al-Khulafa ar-Rashidun. Oriyan yan na initundo ko na niyang al-Jama'ah. Al-Jama'ah na sabab panan si papaman na so al-Jama'ah kaysa isa kapag upakat naginan so ikatlo unayan o katundot sa ilmu ago pamana so ilmu agama Islam. So katawan na so al-Quran, so al-Hadith, o pakapagutan na ito'y pamana kapito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga sahaba niya radiyallahu anhum nauriyan yan na so al-Jama'ah. Ito ikatlo. So ijma na pamana kaysa isa. Kaya pakat katawan tanwa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtiro yan at iyan na lan tajtami'a ummati ala dalalah. Di din mabaloy uba may saysa so umatang natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku kadadagan. Nagumi alipan sa hadith ay wayadullahi alal jamaah. So lima wallah subhanahu wa ta'ala na siku may saysa siku jamaah. Asira na to so paman natibangan wallah subhanahu wa ta'ala nagpakadagan wallah subhanahu wa ta'ala pakapas no Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfikan wallah subhanahu wa ta'ala sa mapiya. So, giti ka bituwi sa ngaya grupo, sa ngaya pamafirka akmutuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asiran so al-firqatun najiyah ago al-firqatu al-mansura. Firqa najiyah nasiran so pamana grupo apo maka-apas. Pamaka-apas. Amya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batiyan tama so hadithiyan at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiyan na sa taftariku ummati ala 73 firqah. Kabagitigian so umatakan sa 73 ka grupo. Kulluha finnar illa wahida. Langon no to pakasong si kunara ka jahannam. Inun tabus isa ka grupo. At Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina wahiyal jamaah. Asiran so tuon sa jamaah grupo. May saysa. Uriyan yan na inipakisa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antawa asiran diyan hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ayat mutuan sa jamaati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiran so mga tao pikipitiran so kapitakan imanto ago so kapit o mga sahaba kan. Sa mano to mga luksang mga pagayang si agama Islam na niya karayarayan giyang ay Ahlus Sunnah wal Jamaah nasira ni pakalidas si kunara ka jahannam sa giti ka bituwigan sa firqatun najiyah apakaapas. Firqatun mansura inusira man gabituan sa firqatun mansura paman nasiran so grupo at tatabangan wallah subhanahu wa ta'ala sabab ko ni aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadith na yan nagtanoy si kumiyang na piyabusi yung mga guru tano si Sheikh Abu Ruba niya pabusi niya si Sheikh Abu Dailami niya pabusi niya yang mga hadith na kulit na piripiripit kaya kaibaratan na yung ito lalan, pamana yung tautan, pamana ira pukitan so otan na di ka di makambual sa pamana lalan na pamana marayan. Ira pama lala miya kaysa tanong manog so hadith o di na miya kadua na miya kaysa de mapirati de nabatan to madakal na kiswa ay napkalipatan. Ira Pilipit na kiswayan na tama sa pakititik sa mga pusutan kabitan ng kilipatan insyaallah subhanahu wa ta'ala.
So inukyabtuan sa firqatun mansura, ta'ifatun mansura, grupo apa man natatabangan wallah, katantan sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itatigina, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq zahirina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Kalau mafhum si kumaanan niyan matatatap din so anto na grupo si kumamatakan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpa kasi kumamatakan asiran na papayagin ang subnar bilang ikalak subnar o to papayag nila subnar ipapanang perang subnar dikiran pekaringasa dikiran pekabinasa so mga tawa pamanak binasa kiran telikod kiran kumbagat kiran tama sa pamana mo masubangkit sabab po to sa pamana katatabangi kirano Allah subhanahu wa ta'ala na ini murad saya nasiran sa pamana ahlus sunnah wal jamaah. Sabab po mga loksa ang mga pagariang siko agama Islam na importante siko Muslim mapad sa kanyan, masipat yan so sifat o siran na takmutuan sa ahlus sunnah wal jamaah. So mialitan no kagya so ahlus sunnah wal jamaah nasiran na aya pakalalabi nila na katero na sukatero wallah nagpakalabi nila na turuan na sa turuan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kapito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanabiran di pakambayagi na werang kameran pakalabi na subayagi na werang kameran pakalabi na sa pamana sa pamikiran nila kadi ay siran sa mga tawa pamana mga deded na ani kepun yung ay ahlus sunnah wal jamaah na ani kepun na pamana kiusaraw na o mga ulama so mga muslim ani kiusaraw panutulun tanong si kumasa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katawan tanwa so mga miyaratiyaw na miyakailero na mutuon sila sa mga sahaba. Oriyan yan na kaya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na oriyan yan na so miyaratiya at minugin na mutuon sa at-tabi'un. Taman sa adna mga grupo o pamana binasasiko mga katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samang oras na pamumulon sa pamana katimo siko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katawang tabi na sa Quran na matitimos kaniyan. Ini sugu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Uthman radhiyallahu anhu, uriyan na Uthman radhiyallahu anhu, pamanaid na malat tumini mo rin na Zaid ibn Thabit. Maupakat Rasulullah ng mga sahaba, Abu Mutawatir sa kaniyan pamana, madaglam yan utulon. Na uriyan na so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna mga tawa pamana binasaan niran so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sila nimbal sa hadith sa baya ginawa kama sa pagnabilir na sukatan nila na pagkaraniran si kung mga dato di sila nimbal sa mga hadith na kama sa adna bituan ng mga grupo sila sa mga ahlul hadith tinuniran sa mga hadith mga babagar adna makabenar sa kanya. Giso kaya busay Sheikh Abu Roba si ko ikapat yang pamana ayan tiundugan. Upama ko kabeyo mas malakas kasabutin sa ahlul hadith na kaso niya yung pamana video niyan. Oriyan niyan na si ko pamana kaya tunog man ng mga niyatunog man sa mga tabi'un na oriyan niya man na para may masunggay ay niyakagamok mas mga grupo pamana dinubal sa mga bid'ah di pamana mga bid'ah mga khurafat na iba't mga panarima na giti sabab pamana sa mga ulama na niyo sarili na yung pamana ahlus sunnah wal jamaah siya sa pamana so si kumaso al Bukhari Imam al Bukhari radhiyallahu rahimahullah so mga masyayikh na sira ni mga miyang guru-guru yan na sira ni pagan ni pamana niyo sa pamana ahlus sunnah wal jamaah sa aya antap saya na ad mapakasinggiya sa pamana ahlus sunnah uso ahlul bid'ah sila na to sa pamana mga Mu'tazila mga Khawarij mga Shia mga Rafidah kato para mapakasinggiya kaumanisa na pamana tirima ni na ginyan na tigil sa kanang muslim ako rin upagilay na kaumuna di rin kilay sa pamana debate yan o pamana Islamia gusto sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawaran sila nun sa giti pamana piyakas nila ahlus sunnah wal jamaah gusto ahlul bid'ah oriyan yan na si kukay sa gumasa tama sa adman na may makagmok man namang ahlul kalam auto apaman ay bid'airan na si ko panarima si ko akida siran mga pudunso mga asyaira sa giti pamana sira na gusto pa mga grupo
mga Jahmiya, mga Mujassima, mga Mu'tazila, Maturidiyah na ay kakalimutan sa ginawiran na sira ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa taman sa giti kaya puun apamana inisibay so akida o mga as-salaf abituan sa akida al-akida to as-salafiyya al-manhaj as-salafi. Atawon tano so salaf ago so salafiyya review dano so video ni Sheikh Abu Dailami so ikadua sa lecture para kasabutan dano. So maano salaf ago salafiyya. So giti tutulanon siko ahlul hadith ago ahlus sunnah wal jamaah ago Ahlus Sunnah wal Jamaah was Salafiyah. So pala paligdanan na isa-isad nanan asiran so firqatun najiyah so grupo pakalidas si kunara ka jahannam ago firqatun mansura sira so grupo tatabangan wa Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko kapayagiran si kubnar ago makabubnar siran kaunutiran si kusunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tama sa bangkitan wa Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya dunia. So dito sabab mga loksakan mga pagalikan si Kuwagam Islam. Ya kababatan og yang kaya usayan tanong saya batian yubu so sebuton sa Arabic batian ni nagyang kitab inutano ya para babaan sabab ko katawan tano pugusayin tano na tanto ko malayat di tungso sa paman na piragawi. So dito no sa di kapag-usaya sa pinalamatan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko tufikan tanon niyan aso lang basi ko mga oras tano na kusar tano sa pananuwatan sira kaniyan balin tano Allah subhanahu wa ta'ala apit si ko mga tao pakaapas pakalidas si ko naraka jahannam nagupang ni tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kaya pa makinig tano saya kay munday tano sa nga video tano na kanggunaan tano nagumisampay tano si kong mga pamilya tano matano sa anong na mori iman Allah subhanahu wa ta'ala si pamana timbangan ng mga amal tano mga pipiya. So inshallah subhanahu wa ta'ala na pagkatunog sa nga madala pagkatunog sa nga usaya na kan ugid na pagkatunog na si Sheikh Abu Hanin si Nasruddin ibn Abdullah. So panginamin si Allah subhanahu wa ta'ala di ka napkas mo ay magana sa katano kuan tawfiq ang tano Allah subhanahu wa ta'ala si kumapya qulu qawli hada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Panampaitan no agyang video balasang kanuron Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum.